Lesotho hae ho na le lentswe le hothweng ke mekwalaba. Hothwe ke bale ba ehlwa thaba, ba ehlwa mekwalaba. Moiye motle sena ke se bua hobane le lena la hao lenaneho le bonahala le ntse le ehlwa mekwalaba. Hobane ke lenaneo le bitswang ka maruthaneng a phofumang makweba. Ka kwano ka hare ho lesedinyana la marangrang le bitswang Lesotho Tribune. Re o amohela re bile re sentse re o fa madume a maholo wena moiye motle letsatsing la kajeno leo ka lona re ha bang ho phethela beke. Hobane re hlile re hlwa mekwalaba e le ka nnete, hobane ha o sontso buile jwalo moiye o tla hlokomela hore letsatsing la kajeno re na le letona le kgabane lekaleng la merafo kapa tsona dirafshwang e leng Ntate Sirialo Nko. O theoha ka mane ka mokgotlong ka mane ke mokgethwa wa lebatowa le bitswang la Madingwane. Mme ke a mang a mabatowa a eleng hore e sale a beha tshepo ho yena ka nako e telele haholo. E se le e mong e kareng ha o balwa mane parlamenteng ya Lesotho mane ha hothwe ho balwa mekakala ya kgale e seng e tseba lethonyana haholo ka ditaba tsa palamente. Ha ke kgolwe hore lebitso la hae le ka sala ditabeng tse jwalo ka lehlakoreng lena la ba habo ba Democratic Congress. Matsatsi ana ba re ke monna ke ba aparang tse monna mpeng. Hobane jwale ha o hlaha ka nqena jwalo ka ha ba ntse ba thipoloha le maloti, o tla elellwa hore le dibuka tsa bona wena moiye motle di batla di hlile di bonahala e le dibuka tse atlehang haholo. Re ka ithuta ka sene se le ka mane ka mekading ka mane maoba kapa maobane. Mme se bonahetse ka nnete e ntse ele harabe ke jwalo e le se seng sa dibuka tse leng hore di atlehile haholo le ho latela hore na e be le dibakeng tse ka hare ho naha ya Lesotho ho kenekenella metseng yane e tlase ho le hokae wena moiye motle. Empa mo re hlileng re leng teng ke ka hare ho lekala leo a beuweng teng ke mmuso wa Ntate Motsotehi ho bona hore dihlodilweng tsa naha ena di tswela Basotho molemo. Ha re tsebe hore na e tla re mohlang a tswileng ka hare ho lekala leno, e tla re ha hetla morao a sheba hore na ebe Sirialo Nko na ebe o bile molemo ho Basotho ba ka hore ebe o la ba monyetleng wa hore ebe dirafshang tse naha ya Lesotho ke e nang le ntho tse ka phedisang tse teng ka mobung tse hlokang fela hore di tsetlollwe. Ebe jwale Basotho ba phela na? Ebe na e tla re ha hetla morao o tla bonang. Empa moiye motle ke a kgola rona re le batho fela re tla hopola hore e sale ya ba lekaleng leno re ile ra bona ha jwale ntho e bitswang mine hothwe e fuwa Mosotho. Mosotho nka mona o tsamaise mine ke ona, ebe wena mine jwale ho hlaha taba e reng wele ha ekebe Basotho ba bang ka pele ditabeng tsena tsa dirafshang kapa yona merafo. Re ke re bone di laolwa ke Basotho ka kotloloho. Ho ko tjhentjhe yane ya hore ebe Mosotho ha a tshwere taemane hothwe o a smuggler, empa ha e tshwerwe ke ya hlahang ka ntle le molato ebe hothwe ke diamond dealer. Jwale ba ratjhe ha ke di fetohe mohlomong le hore ebe re tla qetella re bona hwane ho bitswang di-share ho mmuso o nang le hona ka hare ho di-mine tsa Lesotho. Eba haeba hothwe di-mine di nka 70% share, eba jwale mmuso o nka only 30%. Ebe ditaba tse kang tseno tsa mofuta ono re tla qetella re di bona di tjhentjha wena moiye motle. Le ha hole jwalo letsatsing la kajeno re kopile hore a ka atamele diphaposing tsa rona tsa kgaso, hobane re elellwa hore ha esale a hena le kenyahadi ya hore ho bone hore Mosotho e mong le mong ya phelang kae kapa kae mo a phelang a ka kgona hore a fumane kgarafu, a fumane peke, a tsamaye a lo tjheka mobung, a re o tjheka taemane. Re belaela hore ka nna ba ditaba tsena ho na le mothati o mong o se o nkile ho latela diphatlalatso tse re di boneng di tswa ka hare ho lekala la habo. Ke hona re mo atameditseng tjena moiye motle hore a ke a tlo tla re beha leseding hore na ebe ditaba tseo na ebe di tla ke di thabelwa ke letsatsi, ha ele moo re se bile re bona eka dikgetho di haufinyane teng, le ho jwale batho ba Madingwaneng ba ntse ba na le tshepo ya hore ebe mohlomong o tla ba tshedisitse molatswana o itseng na. Ntate Qo re a o dumedisa ntate wa ka hle kwano ka maruthaneng ntate. Re tsamaya ka lesedinyana le bitswang Lesotho Tribune ntate. Kgotso e be le wena ntate wa ka. Ka le qashi le ba o sebetsang le bona ke boka dikgomo lona ntate. Ke maketse fela ke a utlwa hore wa tseba o bua mokgwa hao hore a ka bua qashi la ka ba dikela kwana ka mokgwa wa fela he ka nnete ke le bula haholo thabetse hore ke tlo ba le lona kwana ke swabile le ditse ke tla ka pelenyana jwale
eya ntate jwale ke a bona hona ba mbaletseng pele eya ya ba ntse ke araba taba tsena tsa bona ka difounu ntate ntate ke hle ke teng kwano ka nama eya ntate hore ke tlo beha mamedi kapa babui ba lesedinyana lena eya ntate le re kwano ho lona ka taba tseo tse di beileng ntate eya hle ntate ntate hle o buile taba tse ngata haholo tseo motho o utlwang o se tlhobo haholo le tsona eya ntate ntate ke bile lekaleng mona thahasello ya ka le fihla mono ke hore ya bohlokwa ke bona hore ke nka ha o fihla mono fumana molao ona eya o ntate le tafoleng eya ntate ona ke policy ke ena eya ntate dutseng mono jwale o bua taba tsena o atjhe a bo sebetse taba tsena ntate eya ntate jwale ke phetla policy ena ke bona hore ha nna se ke thabela ka moo Basotho ba leng teng kaofela fumana hore eya ntate ha ke la ka sheba fela fumana hore ha ke phetla ka mona fela fumana hore ka mona dumella hore Basotho ba ka rafa ka mokgwa o monyenyana eya ntate empa ha ke sheba molao ona o tsamayang le ona ke fumana section 46 eya ntate 46 ke ena e bontsha ho apply mineral permit eya ntate fela empa ha o fela ha o fihla mona hore e re no mineral permit shall be issued for the mining of precious stones eya ntate ena e thibela hore Basotho jwale ba ka rafa hohle empa ba se ba fumana tumello ya ho rafa tema eya ntate ka re ntho ena be se e fapana le leano la mmuso ka mona ke leano la mmuso ke policy eya ntate mona ke molao mona eya ntate ka ya be se di fosa ba jwa re tla etsa jwa eya ntate ya ba di la fatsa ka tshwanetse go hlomathise ntho ena e mona hantle le dira shwang tsena tsa Basotho eya ntate jwale hore tle re ba lokolle ko re etse molao o hlomathisang sona ntho eya ntate mme ka nnete sa le re kenya rona ho tloha lemo se fedileng eya ntate ya ba ke qala pele ka hore ha eba re tlo tla ke etsa mosebetsi ona ko ke qala pele ke amohe Basotho bana ba ntseng bana ditemane tsa bona eya ntate ke a tseba hona tse ding tse ba di fumana ka mokgwa di fumanang eya ko ke diphuthe eya ntate e tle re nako molao ona o tswang eya ntate e bile batho bana ba sa na ditemane hobane ntho e re e batlang ke ya hore Mosotho ha a dumelletse ba fuwe permit hore a yo rafa sebakeng se itseng eya ntate ha a thola taemane eya ntate a bontshe ho taemane e fumane moo eya ntate a se ka tla a kentse ngwe lehafing eya ntate ya ba o ya kgela moo sa ka thola hobane re batla bonnete hore motho enwa a tlo hola e fela o e rafile e fela e rafile mono bakeng seno eya ntate mme ya ba ke etsa molao wa no thoko wa tshwarelana eya ntate ya ba di tlisa ba mahle ba ipatile jela ba hanala ka tsona eya ntate tse ding ba di tlisa ya ba re ba rekisetsa tsona ya ba ke bile ke kopa mmuso wa Lesotho ka parlamente hore ha bebe ha se ke ba kgafisa hobane ba loketse ho ha ba tsa ditabang tseno e ba ba kgafisa di-percent tseno eya ntate ya ba ke ba kopela hore ba se ke ba kgafiswa ha ka tla ho rekisa ditamane tse ba di rekisetsa tsona le re ba fe tsona hobane ne ke ba lata mahabo bona ka transport ba tla mona ke ba file bodulo eya ntate ba file dijo eya ntate ha bona le tla sheba fela rona ditamane tsena tsa bona di re eya ntate mme ka nnete e ile a sebetsa ka taba tseno ya batho ba fumana ditamane tsa bona ba kgotsofetse ba tsamaya ba ne ba sa di tlisa jwale ba utlwa ka khone ba nna ga eletswe ke ntho ane mane fela ile ka nna ka iketsa ba nne ba di tlise ke ne ke re iqala hona mono eya ntate ha ba ditamane tse sa di tshwara mapoleseng gale kwa eya ntate ya ba le tsona ke ratše ha nke ke shebe gona ntho ena ditamane tse ntse di tsamaya ba di rekisetswe ka gana ha Lesotho ka mona ntho e ka hlola le Basotho eya ntate ya ba ke etsa teko eno ga ditamane tseno ka tsona tsena tsa Basotho le tseno tse di mapoleseng re ke hle ke fanisitse ditamane tse ka gana ha Lesotho ya ba ke a fantisa tšhelete eno yona ya ka mokotleng wa mmuso eya ntate ya ntho ena e kgotsofetse ya sebetsa eya ntate jwale ba ntse ke kganna taba ena ya molao ona mme ka nnete e ile nna ya godimo le tlase go fitlhela tsatsing lena la maobane ha molao ona o tswa eya ntate jwale molao ona o so dumella o motjha ona o ntsweng ka 2022 okay ntate eya ntate ke yona o lokisang sona sehlomathiso sane se ne re bua ka sona sane ke tsa ileng tsa dieha haholo kabineteng tsa dieha o haholo tseba taba tsa teng ha ba masa ditso eya ntate ga di hula ba di patile ka ena khone ka ba le gata ka mona ba thiba le gata ka ofela ntate ho sebeditse go ntwe
Eya ntate. Hore e tle be tsatsing le. Ebe e tsena ke ka se. Ke ka se le molao o teng kana ke molao jwale. Eya ntate. O entse ho Basotho jwale ba ka tswela pele ba fumantshwa di-permit tsane tsa ho jwale ba e borafa. Eya ntate. Taemane tsa bona ka mokgwa o monyenyana ba no e bua ka ona. Eya ntate. Mme ho hlake hore taba tse ke tsa Basotho feela, ha hona molata ofeng kapa ofeng ya tla fumana letho. Eya ntate. E le hore ha ke etsetsa motho o tsweng Qhashi le bohle kaofela ke Basotho feela, bua ka Basotho ba Lesotho. Eya ntate. Ke bona feela ba tla fumana permit ena hobane mosebetsi ona ha re tlo etsetsa le diofising mona hobane ka nako ba tla fumana diofising mona tsona di hlwananyana. Eya ntate. Re ya mane metseng mane ho ntatemoholo bo nkgono makhanselara batho bana kaofela. Jwale ho sebetsa taba tsena mono counselling hona teng. Eya ntate. Ke hona mo re tla hona teng ho jwale ho sebetsa taba tsena hona teng ha re mona permit e tswile, mme se ntse re na le moralo hona tjena. O sebetsa se ntse tswela pele mane le ka le hore ba ntokisetse hona re ya strekeng sefeng jwale mo commissioner a yo bontsha hore mo ba ka se nonneng ke mona. Eya ntate. Ke re saela batho bano ho latela ka mokgwa o tla ba saela go latela na molao re ba sele ka tsela ya mofuta o wa ke 100 square meters. Eya ntate. Se re lo ba sela go sona hona moo ba ile ho fumana hona teng ke le batla tswa fomo ebe ba tswela pele ka mosebetsi ono wa bona o le wa hore jwale ba ga feka peke le kgarafu mono. Okay nna. Eya. Hle ntate ke kopa go nhopotse hore ditaba tsena ke a tseba hore di o sokodisitse haholo. Ho fihlelletse hona teng hana o no so ile wa fasa ho kae na ene ntse le ka parlamenteng kapa ene ntse le ka cabineteng hore o qetella o so fihla mothating mo ne se le wa o qetela. Ba jo pola ka hona mo dila tsa fasa nyanyana. Mo e ka nna ya o la tla go faso le fito ka thata teng. Ka le ona le bo dila tsa fasa o twa qalong ntate. Eya nna. Tsa ema ka cabineteng. Eya nna. Tsa fasologa. Eya nna. Tsa fihla tsa ema senateng. Ke ntate ke a gopola ke ka senateng. Mane mo senateng se neng se re go gukele morao Ho batla lentswe fela Mosotho. go batla lentswe Mosotho. Eya ntate. Ke tsena ntate ke bona o teng. Ula fasologa. Ke ne ke batla go gopola hona mono rona ile a qetella e sebetsa ba bang hobane motho no ipopatsa o ipotsa bona ntlong ya mahosana na mahosana ba nna hona mo hlamba ka emang ntwe mo le mong wa Basotho tseleng. Wa tseba go bolelle ka mo ntate o hopole ha se ba o sala le mang. Eya ntate. Hona le batho bana ba kenyang ka se Eya ntate. Eya ntate. Hona batho ba kenyang ka sepolotiki ka moo. Eya ntate. Bone ke bone hle ba ka thata ka pele. Ehlile le bona. Ene hle le bona ka pele. Okay ntate. Ne che ka nnete ka bolella bana batho hona mo tlamole mo hlahleng ba nthotlang haholo hona ka moo. Eya ntate. Che ne ke kokobeditse wa ke beng ba ka mo senateng. Eya ntate. Fela ka re ntwe ka re etsetsa Basotho. Eya ntate. Ba bo gona tjena go kgona ka tšhelete tsa bona. Eya ntate. Ka ke a tseba gore entse ntwe ne paitseng. Eya ntate. A tshona o tla qetella ho fihla. O ke mane mone ba re indigenous Mosotho. Eya ntate. Ke tla bolela. Ke a hopola. Ba re ntwe ena ene paitseng fela ya bolela indigenous Mosotho. Jwale kganyaka ile ha ba re tsa mo qala ntwe ena qalong. Eya ntate. Ke re ha re qala mona ona qalong go bontsha hore tsa ntwe ena e ba e batlang. O tla tlameha ya cabinet. O tla tlameha ya ba yona e ntse tsamaya. Hona tjela parlamente ya kwa. Eya O ntate. ka bo so fihle boemong bona ho ja re ntse ile moo. Eya ntate. Jwale ntwe ena ntse hlalosa hore re tlo e sebetsa re le Basotho mono. Fela ntwe ena se di tlo etsa ka molao ka kasete. Eya ntate. Rona ha re bolela Mosotho na bolela ka tsela efe. Hlaloso ena mofuta o jwalo rona re ka mo hlalosa ka tsela efe. Eya ntate. Mme o ko ona o fitile ntate. O tibiletswe ke monga naga. Eya ntate. Eya ntate. Ha o le tena o re Mosotho e mong le mong a ka ya lekaleng la heno. Ntate ha ke ba batle lekaleng. Ha ke batle motho lekaleng. Jwale ka ke re tlo ya diterekeng mo. Ke tla hlalosa taba o etsa le mane mo sebetsa hohle mona. Ka letsatsi le itseng le kana le tlabe le mo Halsuku. Counselling ya itseng. Okay. Tsamaya lona le na le thaselo e itseng. Se re shebile hore na ha ke gona tse re tlo feta pele. Le mo commissioner. Fela nna tshware strike mo nonneng ke mona re siye re fete. Mo nonneng ke mona re siye. Jela go go a tshwara dibaka tseo ka ga furang ho tsona. Tseo ga furang ho tsona. Okay. Wa sana le mapa a tsona ka. Okay ntate. Hore re na le baka tse ka etsang 405 timberlands. Lesotho. Eya ntate. Fela empa re na le merafo e mehlano fela. Okay. So o utlwa ona re na le naha e nonneng hakae. Eya ntate. So commissioner o tla tsamaya le rona fihla ga ntate. E nonneng ke ena ke batho ba tshekana go etile ho ya tlase. Mona le Luvian ka no kana ka. Okay. Le wala hlela ka no kana ka. E tlile teng ngwana ka no kana ka. Ntate go. Ya tshabe. E bonna. Ka bola hlela ka kana ka mo. Eya ntate. Ka tla tema. E bonna. Ha o bone batho ba nye bana ba di-BS. Eya ntate. Ba mane mo Lesotho nye mo ana ke no ka go lena kenang mane tlase kwa.
ke a tla sekwana nyeng Ee. bo Namibia kwana ba hle ba kentse dikepe tsena tse kentseng ka mona ba nyolla mahlaba hlena ka mona Okay. ba nka taba tse hlano Lesothong Hele. tse ngata bo tshosa Ho nna di a maina hona moo. Okay. So ha re fihla ke ba akgela senqumane kuthi mane re mona emang Ee nna. hlahisa mona ba sentse ba tswa hona ditema di ka Ee nna. o ba tla ditema tse ngata ho Okay. ba fihla mine mono e ba thisetsa ba tsela e tla ba sentse re potoloha jwalo ho fihlela re ntse fela jwale hona le batho ba sa tsebeng ditema jwalo ka wena. Ee nna. Re tla ba rupela mohlomong beke tse pedi O a tseba ho e bona. tema a ska disa nthwane ya botlolo. Setolo sa botlolo. Setolo sa botlolo. Ee nna. Yana botlolo ntate re qobe taba eno. Okay. A ska batla tshito fela ntho ya bohlokwa ke ya hore Ee nna. ke batlela ke betse ke bua haholo ka tsena hore ha re tlo etsa ditutu. Ee nna. Ha re tlo tla re etsa ditutu ma re E batla tlisa tutuma. ha re tlo etsa mosebetsi mme re tshwarisane mmoho le mafapha a tshireletso. Ee nna. E le hore mo go fihla re etsa marafo teng Ee nna. o tla bona le container ha o finyane mono tse pedi tse kae o tla bula sepolesa se sole Ee nna. ba katile boemo bono ba moo. Ee nna. Le ofisiri e tla bitswa le ka le mona e tsebang taemane le hore na ha o fumane taemane ba ba beha bo sekaleng ke taemane ya bokana ya boleng bokana jwale notle le mo dinotlelang teng ba e rekote ntho tseno kaofela. Ee nna. Hore ke re nakong ya da fantisi o se dihlaha mono tseba hona wena o tlise jwale re holetsa tsatsi la fantisi jwale be bana bo nkotsa ba ya tla. Ee nna. Nda le wena ha o batla ho ya reka o ka nka le mo le ha o batla license dealer's license ya ho reka. Okay. Nda e le hore ha ke batla ho reka teng ka itia le ka nka o batla license e tla ya ho reka. Ke lo reka mohlomong ke reka ke rekile. Mohlomong bo le teng ba teng ba le teng mahlamona ba kentseng fantisi ba sotho le ba file di license mona ba le ba le teng ba reka le bona. Okay. Nda e ba so ba tsibele le wena o tla dire le wena le lona le kaya ya fihla la batla dealer's license bola reka la rekisa hona bothata ba le fela ke Basotho. Okay. Mo tla bo ho fumane le sebaka sena se reng le se tla jwa go ya ka di-council le diterekeng date na le tlo sheba batho ba mofuta wa le tlo tla le sheba ba nkang kgarafu dipeke fela bakeng sa equipment e sebediswang kapo le a reng ase le nna ke na le excavator kapo ke na le terekere e tla fietse tlhaba ka mohoma ke batla ka mohoma e ka etsahala kapo e hle le hloka strictly le motho a tshwereng kgarafu dipeke fela. Ka le dale kasi ha o na le excavator o na le tumelo ya tla go tle mona jwale o sentse re bona o se diphaka. Ee nna. So ho mona o tla apply-ela go qala morago. O moholo. Okay nna. Mona re etseditse motho wa modimo ya senang letho bale le permit ena e tlo wa cheap haholo. Okay nna. O re etsetse motho a senang letho. Ee nna. Re mo nyolla tlase mane. Mme re a bona ha o so nyolohile o so na le boemong bo itseng bo hangala ke ba le excavator fela se ke se motho ha o qala ho etsa jwalo se go bontsha go tlosa mane jwale mo se gona teng. Ee o se ya boemong ba go jwale o ka qala morago. Okay. Nda re batla motho a o tlang ka pele ka matsoho a o tla pele bonyane rona ka mpa ga thusa re le mmuso ha re bona hore ha ke tla bentse re na le lona ha re bona hore tema tsela di batla di tlasenyana jwale re nka motšhini wa local government. Okay. Ha o thuse mo o tlose ha ditheotheo tse tlase fatse mosebetsi ba tlo fihla nthong ka pele ka pelenyana ba batla ba okay nda ta ba tlo ba roba ba nka go fela fela ba ponta a tsa tlo a tho nda okay nda bjale nda di hola tse di ka o tsho re hana itse re na le di mine tse kae tse hlano jwale tse hlano ke moeno wa Letsheng ke moeno wa Mothale nda ke moeno wa Kabo nda ke moeno wa Diqhobong nda jwale ke morafo ona o ko file Mosotho e motle o Mosotho e mong a ntse a le tuseng ya ho qala hana ke nda le nthonto le nna le khofu nna le nthonto le go fu ba botse ba babi nda Basotho ba se bana le mo nda okay nda hana ba sentse ba tswela pele ba oparita bona ka pasha ba santsa ba etsa ditsela tse mama bana ba se tla gore e mo santsa ha plan di hantle e mo santsa tsela e lo fihla mona ma ilo drilla ona teng. Okay nda okay jwale ile ngwe manoni ona ha shejwa a bona hala a tletse methi nda di ba ngata ho nda hana itse ke 405 Kimberleys. Okay nda ko mona diamanti nda ile ngwe ile Basotho ba tla tsamaya ba ne le dibaka tsena ba tswa le mo thabeng ya Sesotho sa no nda go na diamane mo ha o sheba dimapa tsa rona
ntate mongana ka e bua taba e teng ha re a ba hlahla gona mo parlamente le teng a bona le ke maetsa gona mo a ba nalla go machaina ke a nthabeng mo machaina na a dutse mo wa a go na le machaina lwa ha sa tlo ya machaina na ha sa ke re tlo ntate re lo la fa sola tsena ka bo madinyana bona bo sa tse ma go beng na ha tsa ntse di dulana mane yena ena ya Ukraine le Russia yena re ne se re na le disano tse teng le Russia yena hobane ba na le phihlelo bo bona go bakeng sa go fumana na ka gana di re na le diminerale tsa mofuta ofeng yena so le re ba kopile go tlo re thusa go fumana gona ba le sotho mona tlhela ntho tsena yena ke diamane ke mashala le o di balla ka go eti yena so le ba tlo ba tlo re thusa gona ke tlo etsa ka tsela efeng jwale ke bona ntse le dintwa tse tsa mofuta o jwalo e hlile le sotho mona le na le manoni a mangata haholo yena yena sena le go e be jwale ntate ha o so le tje se bona ga e tla ketella mohlomong e ba ntse e tsalang ka mogala wa ba checka sete yona ke ina ga e bona e se ke itse gona tsela ba sila sentse etsa mogala yena ga ke a lebella go bekeng e tla e fele ge so tsitsinye re ya bakeng se se jwale commissioner ga bolela go ke tshwayase yena ke tshwayase ne re fete re tshwayase yena jwale ka moga motla se latellana gona ka moga mo re tlo ntshetsa taba ya thupelo ya go ya bona gona re lo sebetsa jwang bakeng sa go kgetha batho ba ba tla fumana di-license okay permit mo metseng moo okay yena jwale ga ba tlo e fumanela mona lo ba ntshetsa kae ga mo bona Counselling. ma-counselling ma okay yena e le mo le kala ke lona le tlo tla le ba tlo tswa di simo simo la sala la fe yena yena ba ye mane ba ba se okay yena ntate e be jwale ha ho se ho le tje maemo e se le a ka setena ha ile tsena ke na le pela la ka nna mohlomong itshireleditse hore go tlo ska ha qetella ho ba le ba bohlale jwalo ka ha ba ntse ba le teng ba ka qetella ba iphumana mohlomong ba potile Basotho ka morao mohlala ke go tla hopola hore Basotho ne ntse ba na le di-cafe hohle metseng mo ba na le di-shop metseng mo gona ka ha ile ka maphalaneng ka mane ha o wa fihla mehaonyana ya kgale ya mabenkele a kgale se le machaina se le maindia fela se le bona batho ba keneng mona hona ebe e ntate o tlo katela jwang hore se ska ba ka qetella re iphumana ka license ya Mosotho so sebetsa motho a tshobotsi ke e teng gona ka yena ha hona Mosotho ya tlang ka license ena hae a le motho e mong yena ha e ayo yena e tla dula le hae jwale ka ditshwantse re lo sebetsana le batho ba tsebang ba tsebana motseng moo yena ha ka la etsa jwalo re mo re mama yena ke phetoge okay yena ho etsa jwalo fela e se hlile ha re mo mama motho a yona ke se re tamula mo yona okay yena okay jwale mola dibakeng tsela tse ha hona bo haufinyane le bo letshedi le bo ka mo ntse ho fuwa Basotho ba bang na ho ntse ho betse na le dibaka tse ding tse leng hore di ntse di ready for mine tse le kana le tsela tse sentse di teng ka mokgotso tse ba mohlomong di ka le diterekeng tse dingata gona mokgotso mo dingata ha ne tse fela motho a tsena tla tšhelete l'application yena nna di ngata ho okay yena sentse ke mokgotlong yena ke bothabothi yena ke leribe yena ke Thabatseka yena ke Masebe yena ke Mafeteng ke Qasha Snack le ke Kuti yena baka se ke so bakeng sa Teamane ke Mohalasuku okay wa Mohalasuku ho ngata ke Mashala mashala ona sa le teng man se bile re la romella company tse ilo ya mo se le go tshia report ona ka tshena ha o finya tla bisa mo kontraka ilo driller a bontsha ona a botelle mo kae gona mo Mohalasuku hana jwale kolo yona e wela Mafeteng ke kolo e Mafeteng hobane kolo ile ya ka tsa ba teng ya ba dibetse ke mmaeno wa kolo sa le batho bana ba ntse ba re ba ntse ba ila boithuto ha ke fihla mona ke ba botsitse batla ga e sa le ntse dithuta ha le batla le letho ka mona ka mmuso ha re etseng tjena ba ke la mo license le mo le sa le lona ntse le mo ka ba shwa ba ya ba ke sa ke se nka license le shaba ntse re le khotla ba ntse re tsa ka le okay e se ba mo ile yo go ba le sa le ba ntse ba ba ithuta fela na bona ka ofela go a feta le mo tse pedi ba tšhintšhe mo go tle kgwale le fela thepantse le bona ha ntse re thuta go mala letho fela go mala ba tshwanetse ba fumana Teamane fela hona le thuto ba patalang la mmuso
e le go ba moile yona e sentse ka nna ba hlile ba re lemaditse haholo. Okay, ke a gola sesupo se seng se hlileng se bontshang gore hlile naha ena Lesotho e santsane e re mohlomong o feta tse ka nnang ya ba di-setile. Re utlwile haufinyana ho thwe ka hona ka mane kapa ke ka letsheng ho twe hona le engwe ya boemo bo itseng e ka nnang ya ba ke ballwang hara bo 245 carats e fumane ka sonda sena se fetileng. Sonda sona sena se fetileng ke hona letsheng e akanyetswang hore e tla e ka etsa milione tse 100 million. 100 million e fumanwe ke letsheng jwale e se bile tjhe ke a gola ka e tsamaya ke ena fetileng dimela e so tsamaya ka nna e so kona e tlo tsamaya. Okay. Wa ke so hana jwale mokgwa wa tsona wa ho tsamaya bakeng sa di-mine tseo tse ka moo di tloha moo ha e tswa ka mine ka gate ya mine fofane se ya fofa ya tsamaya ha hona le mo yang teng ha hona mo e potlana ya lodimo e se le wa bona. Okay, fela ke ntho ke reng jwale tjhe ka le teng ke lokisa hona le tjena hore mmuso wa Lesotho ha o ka dumela ka tsela ke batlang ka hore ke bona taema tse di tlo fadisetswa Lesotho ha ntse re tlo tla re etsa mehao re etsa jwalo ha ka ba mfa tjhelete ka ba bontsha bona budget ya ka ke ka mofuta ofeng mona Central Bank ho na le mehao e metle le taba security camera di teng moo hobane camera nye ena ba tla security hantle haholo re ka fadisa dikamano tsena batho bana ba theoha bana ba tle rekela dikamano tsena ho itlhokela fela hore mmuso wa Lesotho ha ke bua le bona ba eso ba nkutlwana ke re ntle le moo ntate na ebe ka hare ho lekala le leng hore mona re bua ka dihlodileng re bua ka manoni ya naha kasepe ha e le teng ntate na ebe ke ya pele ba mohlomong o etsa e le dintho tse ding tse leng hore o di tjhentjhela hore di tle ka molemong wa Basotho na ebe ke ya pele ka potso ono so ntsona le mo pileng wa ka wa etsa ka po yona ke yona e kgolo ka ho fetisa ile ya fupe ka lefeo ile wa e fumana ho tloha ofisile ka hara lekala ke gola e nngwe ke la ka etsa ntate ke ya nya hore le gila ka Basotho ba disentema tsa bona re ba dimela ba tla ka tsona ile ka etsa bo le ka le mo ho feta moo molao o ntse go le teng hona tsena bona o ntse o mogolo o ntse go lokisa o ntse o le ka pela NRA yona jwale o ntse yona re ke gola so le ka pela letona la molao bona mo re le ka mo jwale re tlo tla re ntlafatsa dishere tsa mmuso ka morago hona ka di sentshela ka ke a gola ntate e nngwe e kgolo e re batlang re lebala ho ntse o hlaela hore e ka nna ya ba mohlomong bakeng sa Basotho ba sentse ba le teng ka di-mining ka mane jwale e ba mohlomong ne ntse le batla hore e ska be sa le ba motho a le mong nako ena kaofela ka di-mining ebe mohlomong e itse hore ebe mohlomong le batla ho titisa letsoho hore le ke ho bona hore le localize dintho ya ba jwale mohlomong ke mona mo petellang ho ba le diphadi tse ding tsa dipolotiki ntate na ebe taba eo e ka ba le motheo kapa ke taba tsena le motheo kapa e leng ntate ko a tseba ha re le mona ke emetse mmuso wa Lesotho tshwanetse re utlwela nnete taba ke nnete ka nnete ntate Kashasha re batla ho bona dimilionere tse ngata ka hara Lesotho ha re a lokela ho sheba dimilionere tse pedi kapa tse tharo haeba motho o tla fuwa kontraka ya lemo tse 5 ka hara morafa hore re fe diteraka re fe metjhini jwale e re ha kontraka e fela e eketswe hape ka lemo tse 5 hape e ntse le yena wa tseba na metjhini ka moo ka merafong na etsa boka ka kgwedi ka selemo ha o fumane tjhelete ka tlase ho billion ka selemo so ha kontraka ena ya motho ena e ka itlo fela ke morafo o tlo mo kopela lekaleng hore hela re bona ka kontraka ya motho itseng e tlo fellwa ke nako ebe re tla e ntjhafatsa e le hore e tle re haeba bothata bo le teng nako ena selemo e le hore sa haeba o tlameha ho ntsha metjhini ya hae e be sentse sebetswa ya ba kere ntho e ke batlang gore haeba motho enwa a batla ntjhafaletswa ke Mosotho ha re shebe ke Basotho ha sa le ka di-percent tse 60 jwale be 40 a fuwa bahwebi ba banyane jwale be motho eno yena o etsetsa batho bana ba banyane lengolo la hore tsamaya o ye bankeng e itseng tsamaya o ye bankeng e itseng o bontshe ho fuwe mosebetsi haeba kolotela moskafeitara kapa teraka tse kgolo ba o fe ba tsebe hore o tlo fumana mosebetsi ba fa mo tse 5 so batho bana ba bana jwale ke itse dikotsi pompa ke na le ntjhafatso
Ke tse tsa di fellwa ke nako nene 2024 2024 okay ya utlwahala ka nnete ke kgola go tloa mono ya pele ntate jalo ka hula wa tshwantsa ha re dikala la bua ka policy ya lekala ya kapo ke ya mmuso a dire jalo wa boetse hape wa bua ka molao ntate gore na ha o sheba jalo ka ho so ka ka ina pele mme le ena o fitlhetse ka katleho ntate na ho na le tse ding hape tse leng hore o di shebile ho di lokela hore re tsebe di nepile Basotho ka ho phethahala ha tsena tse leng di-policy ya mmuso le melao e teng e re nang le yona ntate le hore di lokela hore di ke di fetwe mo le mo ho tlotla go ntse se ntse re sebetsa le ona hona ka di ke hore re fumane mo consultant ya tlotla re fupuletsa gore na ha re etsa Diamond Center ka bana Lesotho na re tlameha re etsa mofuta o feng kae taba e sentse ke sebetsa ka nka ke ya gola motho eno ka nna fumana mo kontraka eno one di tender di nyeila tsa tswa di tla tswa jwale motho eno ka nna ga mo fumana re tseba gona haufinyana mo kontraka na ko feng a tla re etsetsa consultant le tlo retsa mosebetsi o ntho e tla re etsa ke hore re be le Diamond Center ka bana Lesotho eo taemane tsane di tla sebetswa di khathwe di polishwe ka bana Lesotho e le bona Basotho ba tlo fumana mosebetsi mme re ntse re ipapitse le leano lena le molao mo taemane tsena di tlo siela mosebetsi ka bana Lesotho di tlo hlahisa mosebetsi ntho engwe le engwe re tseba gona di rekisitswe bokae gona ba tsena taemane tsena di ya tsamaya ha di qeta ho tsamaya ka bana ba tla re jwetsa batho ba le ka mane hore taemane ena ke 100 million se re dumela hobane mmuso ha ona setsebi sa ona empa ha re na le setsebi sa bona e bitswang evaluator o tla re jwetsa hore taemane ke bokana ha ilo rekiswa mane bana ba morafe ba tla tsamaya le yena le eno a beteng a tlamana ga taemane ena nna ke ga se 100 million ke 150 million Lesotho le tlameha le fumane bokana empa ntho ena re tlo sebetsana ha Lesotho e tla be re tseba ntho engwe le engwe re tseba motho enwa ke wa rona evaluator ke ya rona ntho engwe le tla etsa jwang e tlo etsana ntate hobane se re qadile mothati wa pele jwale ntate ko ka mo ka di-policy tsa mmuso tsona na ebe o fumana o sontso na le tse ding tse ba mohlomong ba tlile pele ho wena le kaleng o so na le tse ba di entseng tseo ka reng ding tse di le molemong wa rona kapa tjhe ha o e sheba bana ke bona e se buka e kgolo ke bona e le buka e nyane ntate eo ke bonang hore ke mining policy fela jwale e ka nna ya ba mohlomong ditaba tsa teng di tsomanyana ha ke ntse ke sheba dintlhanyana tsena hanyana mona ke ne se ke re na ebe o fumana ho sona le tse di ba ile ka ba e tshwara ntho e tse ba mohlomong le bona o ka kabe bonyane ba entse 1 le 2 le 3 ba tlileng pele ho wena ke belela ntate ba ntse ba la fela ntse ba e sheba ntate ke hone le hona ba nna tlotla ba etsa ke le ka ntho tse di dila di tshintshana go nna ke go belela hore mohlomong o ntse a ditse mona ntse a re wa bala ntho modimo o tlo etsa e tšhaile ma o e tšha pele ho la kwa ke itse ka ke a phela go ba ha e sa le ba ntse go etsuwa ha ona le letho le etsetseng pele mona molemo wa Basotho ba ha ene ba motse nthape di kana la go be hula ga tshintshwa molao bona hore Basotho ba tlo sebedisa pele ga ke yona ntho santse e ikamana e le santse be tla etsa ke yona le bane ha o sheba hona sebakeng sa kololo ga ne ke bua ka kololo ntate re kile ra fihla moo le motho no tla le ho bona ntho tsena tse ke bo sekala ho bile hape hona le mo le reng ha o le otla ka le leng utlwe ka o tlile tshepe empa le lona le lo ketang o tla le no ka lona ha o le isa le leng ebe utlwa o bele mona ho tla na malwana mo wa malwa ha ile le lo ba le go utlwa empa ha o khutlela ho la le utlwa mona e ka ntse ke o tla tshepe ka le ke se ke sa o tlile le ya ba ga bona hore sebakeng sona se se potapotileng go mo tle hona le ntho tse ngata tse hlileng ile ntho tse sa tlwaelehang tse amanang le tsona ditaba tse kang tse no ntate re go betse na le cash le lona baiso ha o le kolomo le ka go fitela ka sebakeng sa se ka nqala ka mane go na le sebaka seo go na le letsopa mo letsopa lena ke lena le etsang di tiles ke ya le etsang di cup mafeteng mane go na le feme eo go ntse o na le batho ba ne ba etsa mosebetsi ona
family le hole ile ba fela go batho ba ne ba lla ka family le hole ile hore wena ba ka sena se mono se buang ka sona ha o no ka ha bua family mono ya ba ditsa motla ka se mono ma jalo tso bua ka ona ba tsa ba thano mo hobane kana go mo ntho ona le ya le ke boletse go thwe bakeng sena se go tloa mona masiano ke mo ya Roma mo le go tsa ke professor mo ka Roma ka mona go na le majo mono ana ka sebediswang bakeng sa ho khabisa ntho tsena kaofela ba se ntse ithuto ka ithuto ka ka maeno ya ba dutla re se batho ba etsa mosebetsi o mo tlago e lo majo ana mono a ka tsela Basotho molemo ha ka sebediswa hantle re ipatisitse lona le ano Jwale nna ya gola kamane ka sebakeng se kang se sa bokao jwalo ka ha o la mentional ka o le yona ke ntse le teng ntse phela ka moo motseng ono o teng ke ha shishila mono re kile ra fihla mono re fumana dinako tsona tse ntse batho ba ne ba tlala ka eno ka o fela ka mono ba sefa jwale ha ba ntse ba sefa jwalo ba dula ba di tshwere ha o fihla mo ntse ba go bontsha go bona ke lebele go bona ke ba tle ba di tshwere ba le bangata ka selemo se ntse bo 2006 7 5 ka hona moo empa hana tsena ha ba sa le jalo wa bona go maele kula ho dimong Basotho ba ke ba kana teng ka mo jale ene ka ba ile ba tlosa ba no thwe jale Thabimane mo bua le ha o ntso hele ya o tla ha pula dina o tla hona ka bona ka mme ke tsona ba sa fumana diamane ha bo bebe ka ntse ka ba bona sentse ba fitla ba sefa ka ntse ka mona ba nka tsethewa mmaene mmane na even that o bona ka sete ba tla ketela ba khokela Basotho ba go mo ba ne ba tloana bo masego ka mona ba lo dula ka mane ha bona e lo kena ka ntse fela ba sefa da le kilo ha Basotho mo ba ka ba khahlati yanda hona ke nete tla kgetla dibaka fela nna o betse Basotho ba tla go hlala ka mokgwa makatsa yanda ba tswa le go feta ba le ba fihle go nna mo ba re wena minister ha o ka mpha le go nka o isa mo tama dilo gona haibo ke go re ka nka o isa mo tama dilo gona so gona ba tsena la go fihle gona tsena ba tlo go betsa ha re yo mpha license mona ke ra fe mona ha o tla ona tsena o fitla go tsena le baka se itseng go mella bahlanka ba yo checka ntho tsena ha o fumana ke taba ina paitse o fato go mane ya mo lo tsela pele sebetsi lo batho ba ka mo ka bakeng seno mo ba ratang teng le wa fisiela le sebaka fela le sefa mona ha kana di pele fela re ka di e le motho ha iphumanetse ka bohlale ba hae wena wa ha se le mo hlaba tokomane fela go ga itjelle lo netefatsa baka seno ke sa motho a itseng o ska nna kgathatsa ke police jwale ya ha ile mo ba se ba tlotla ba yo ka ha o dira ke go itse ditla ha re tla ba fumana ka moo hona le mo tla kwa ba mapolesa a ntse a le mo masoya a ntse a le jwale bonyane nako ya thekiso e tlotla e etsahala ka morana le ka ha ntse ba fihla ba ntsha o no tlela ba kwalla ba ngodisa ba kwalla ha ke re jwale wa bona hore ntho e re tlotla re etsa hore ke nyolle moruo wa naha Lesotho re tla share ntho fandisi etswa ke taba ya rona o na le thepa e kae ha re bona ga thepa ke ena ya bonahala e teng ke nako ena re tlo ba thusa jwalo re ka tseba hore re holetse mo ga ditjhelete ba ntle le ha ba ona le motho a rekang a funyane jwale ba motho o tatile ba tla fumana tjhelete re tla mo lokolla le hae a rekise go bana ba na license ke a gola re santsane re le ntlheng ya eno hape ke la ka tsa hore pele re fetela ho tse pedi kapa tse tharo tsa ho qetela re ke re utlwe fela hona bana ba ntseng ba ga fa ka boemong bona ba di mine tsena tse kgolo hona jwale tsena ha ke re ba ntse ba owner 70% share re santsane re salletse ka 30 fela ho no hona le hore o utlwe ho ntso ho tle ka nako mo ba sitwa hore ba fane ka ke di royalties ka bo ke dividends jwale o utlwe ho ntso tle hona nna be ba hlileng ba re ngata mmuso a re o fe letho ha re a tshwasa hona letho na e santsane e etsa taba eo le hona jwale ho ntso na le lerafo eo o bona ya kitlela nnete e se ya kitlela hobane ha o wa sheba dire dividends di hlaha ka morao o fumana profit ho tlampele ke di royalty ona ha o ka fumana taemane mo re batla boleng ba yona pele tsa mafela mmuso o tswa a monetso share ka ki ha o ka lo se fela ke share ya jwale ha o so o sa hloke o so ntso na le mekoloto o ntso patala mekoloto metjhini ntho tse itseng kaofela o sitwa go bjale go fumane profit ka nako e o tla le mmuso a tjhe re bona la re
tse re go kitla ntate. ra ka di ba tšhelete e le ntse re batlang go fedisa ba ntate. o no bona batho bana ba tlo kala merafo mo ba ikala ka dikoloto o tlo mo tsetetse fela o tlo kala ka sekoloto o tla kala pele ga go patela sekoloto se ntsha pele and a lo fona profit so ke yona ntho re tle ka gore jwale re tlo tla re lokisa ga motho a re ke mo tsetetse o bona le tšhelete ya hao yo ya hao o tlang ka yona yo tlo ka o tlo ka mosebetsi ke phetho ke se o tlo tla o fitla o tla o le moitsukudu o ntse o bona re na le baithuti ba rona ba ba etsang ntho ena lesotho okay e le ngwana tsena ba santsane ba ya dia 70% eno ho sena mo e ba mohlomong go re tletse le ka makhutshwane re ba ntse ba le ntse ba la yana ntšhene ga ba nne le ba ntse ba ga ba so e patale mo ka ka fana ka go patala 10% ya royalty fee okay 20% ya le hlang ya share ha ba ile okay na o bona ka ke ntho o tla ketella mohlomong ntate o e ntse ka bonako eo ya hore 70% eo e ke change mmuso o be le hotomanyana bona ba ke ba bile ho ka tlaso ba bele khale ba le teng batho bana khale ba sebetsa wa tseba ha holo bona ba sentseng ba sebetsa ba taba go fela go re le mmuso le bona ga khabela nna ke bile re ja le pe nna ka tšhelete ena ntse re fone ga founu nna go dima 30% eo ha mmuso o ka tloela tšhelete eo ya ba botsa o ga ka di share wa di nolla nna ka se re lo di o ga ke hona ba tsona batho okay ka tšhelete ena e itseng re nyola share tsa rona go tswa 30 re ya go 50 nna jwale be re itse hobane share tsena tse di fuweng ke di mahara fela ha re na motšhini ha ona le tšhelete go fela mmuso nka nna empa tšhelete ena e tla jwale ka sentse re fitla re ya kgela ka mokotleng o mogolo fela nna ke mogona jwale re tla bula ntse re le mono fela empa gona ba tsena ke nka di bontshitse gore molao teng o ntse re le ka gore re tlo bona gona re matlafatsa di-share tseno ka tsela efeng o tla utlwa go fitla ka pele o pagame okay anda do bula mention taba ya mashala hore re na le mashala re na le taemane re na le oli ha la ditharo fela ke santse ke tseba tseno ho ntse ba bolela tse ding go ntse di le teng mona fela jwale ha ke no so le bonnete ba tsona okay tseno ba ne ke batla go tla ho ba ka bana ba bole kopanya ke re ntse ba ga fa le lejwe le ka bolo okay ke ka go la rona le jwe leno go thana ba re se lejwe ke ba patala letho le leng ka mane ka ni ka royalty ka mane o le bona ba ntse ba sebetsa ka mokgwa wa tlisa royalties e twa tisa le le tlasenyana okay go ba neng re gopola go kana go eno basebetsi ba teng ba Basotho ba ne ba lla ka bo neng ha ba ke tseba ba tla gopola o ntse o tshenne ba gola bo half cent bo 2 cent bo kae kana go itseng se ne se re na e mohlomong boemong bona ba hanto di fetoa tjena na o bona eka le tla ketella le ba sheba le ba le ba sebetsana ba bana ke batho ba ga fa mo di ba China di batho ba hlaka ntle nnete e salang go sona le Basotho ba nang le metšhini mogolo se ebile ke la ka mogolo ka sheba mosebetsi ono go ga tlameang go etse re le Basotho re le mmuso wa Lesotho re tlameha gore di mesebetsi e megolo jwale ka dikolo ntho tse kgolo tsa mmuso re sebedise lefu nna re sebedise lefu nna mme re sebedisa lefu re tlabe re nyolla kgwebo eno ya Basotho kapa hona bana gore jwale ba tsebo go ba tlo patala batho bano go beterenyana bona tsela ba re re na le thepa jwale ha re na mo re rekisang hona teng nna okay e le gore re tlameha ba thuse gore ba fumane mebaraka go ba rekise lejwe nna motho o ka ba le pelaelo fela la tlo hore ka setena e fihla nako e leng hore ke nako ya empe haholo ya dikgobalo ntate eo ka yona jwale ba di tla batla ba gona motho o entse la go no fumane chance jwale na ntate o bona eka o ka betefalla ke hore ba heno ba Democratic Congress ha ba se ba ile mo le ka dinako tsa boiketlo ba le beta ba e kanye ka be ka pela setšhaba re la setšhaba gona se seng re se fitlhetse ke sena ge ka ha go le ka le ileng ga le fu ka le di sebete nna ke sebete o bane fito le faswe mo nna fito le mo nna mme le faswe mo nna e ne tshwanetse be ntshela e tsabile mo se fileng ka October nna fela bona la go tša go tšale o fitela go nako di e ka nna
mme taba e ke taba e kgolo haholo eo ba ka tsebang hore e moholo wa emeng ka yona gae lekaleng la heso re entse ntho ya bobedi lekaleng la heso lane ke bona se re le processing ya hore re tlo tla fumana diamond center ka bana Lesotho lekaleng leng la heso re rekisitse ditamane ra tshela ka mokotleng ka mane tse sa le di tshwara mapoleseng mona ho tloha 1980 mamma mmuso wa di fumana lekaleng leng la bo rona le tse ding tsa tsona di tsene sa le tshwarwa ke mapolesa gale ntate a tsa tsana apara di-shorts ya ha sa le tse di bolokuweng tse di se di tsemo jale tse ding di nyama di tshwara le diprateng ke karolo ya tsona tse ha ntle di feletse ka tsona tse ke pele ke fihla ntate ka ga ka bole di brateng wa tsela di tla fela ka ke tshela ke pa se reng ka nqela e ba qetello ya mmuso wa mono ka la tshwere ka mona ba qetella ka mona ntate batho ba ne ba tshwara ka matebale ka mona ha ke re tsebe na feletse ka ke bona ka di la sebetsa ka tsela eo ka ba sebetsa ba fela ke re ke taba tse ntse nako e tile bane ntho eno ha ntse e kwalla mo ba e bona le ke e hoela ba ke mo go ga tshang re di tsira dithusa mme ra tsela ka mokotleng ke yona ntho e a ka ikotlang sefuba ka yona okay ha le go re sentse re sa letse ke metsotso e fokolang ntate nna la bona le fela ke ne ke la ka fela go nke ke o fe chance ntate ya hore ka mogwe ba mo utlwa o la ka tsa go phethele ka teng go tle go kgotsofetse bana mona maritshwaneng mona re shebeletse ke motho wa go le Lesotho le ya haufinyana le Lesotho haholo jwale ke ne ke re ntate molaetsa wa hao kapa le ba ikutlwa ha ba mo la ka tsa go ntsha go batho ba hole le ba haufi ka phitlhelelo e leng ka reng ke katleho e ne ba mohlomong lekala la hae le fihletse ntate re ke utlwa bona o ka re mme se hlile le ha phethela ka le ke motho e tshwanetse go ikara ka yena go hole le bona go re la mpitsa go dula le lona mona batho ba gole ba re shebelletse ba re mametse tshwanetse go ke le boemong ya pele ntlha bobedi re tshwanetse gore re teboele re le lekala la merafa gore e be re ila ba le sebete sa hore re thule taba ena ya hore re tlo tla re nopolla Basotho hore dirashwang tsa bona ke kgutlele go bona ntho eno ke ntho e kgolo haholo hobane Basotho ba ntse ba bolayana ka mane ba ya ditutumeng ba siya dirashwang di le teng ka hara bo bona ka mona go fela di tsamaiswe hantle jwale ka ke bontshitse hore hela batho ba batle hantle ba tseba hore ha ba tla ka mona ha ba ditutumeng ba tla ka tlhahisong ya mosebetsi mme ba tseba hore ba tla laolwa ka tsela ya molao ka mona ntse ke tjho jwalo taba e kgolo haholo hobane batho ba tla ba itshebeletsa ka mona ya bongwe hape ke ya hore ditaemane tseo le di rekiswa mo alkone ha bo mosadi le shatare mare ebile o tseba hore ba bitsa phahlo ha o tswana ba bitsa phahlo gona tjela di tlhahla di bitsa phahlo ko ke na le taemane o ka bitsa mapolesa a le yona o thusa taemane ha bona e ka ja bokae o ka morao o qete mo o ka taemane e ka ja bokae ha ke batla ho fasa ha o sa la posa le ka la ho fasa ke qeta ho thola taemane ke ha o bona e ka ja bokae o ka ya mono after o tsa taba tseo mme re entse ntho ena re lopolotse Basotho e se ka ha o bona taemane ba bona sepolesa se ga jwang ha o bona taemane ba bona gore ke ntho e ka ba phedisang jwale la ke le methati e nepahetseng o shebe yona a ka fumana tjhelete ka tsela mofuta ofeng la nka fumana ntate moholo ka terang ke nka fela le nna ha se le molaola o fihlile ke belaela gore ka nna ba ntate moholo mohlomong ba le phenyo kolla ke tla ke o sheba le ha ka sheba jwale tsa ntse sa di boloka tsa ntate moholo hao ka di tlisa ntate tsa rekiswa hantle wa tseba go tsa le ho phela ha hona motho ka ba o tsebisa le bolosa le dibela go fasa mme ka taba e ka nnete e tla ke ka nnete ke le bo haholo ntate hore ebe re tsebile hore re phushe taba ena hore molao leano ke la mmuso jwale ke tsena se tsamaya mmoho le molao mme tswelopollang Basotho ba tlo iphedisa ntate ka re na le bana ba bangata ba tswang university ba hloka mesebetsi mona motho ya ne a sa yang sekolong a hae mona disang o tla fumana permit hobane enwa ya tswang university o tlo ba lehloko motho ena ha ke tla fumana tjhelete a yo ka tjhelete ena hae o tla iketsa ntho ntla tse di-office tse ntlo a tlo hira mang ena tsa university a dile ka ofising ka mo jwale na hlalosetse ena hore a mosebetsi dibuka ya na sa etsa ntho e re etsang eo motho ela hae
o tlo hira ena tswang goma o ga mo sebeletse dibuka goba ena o tlo ba ditlhong o tlo ba ditlhong a ga jare peke a nke scaftine a a theoe a banna empa jwala ya tšhelete che o lo lata tšhelete jwale mo fela ke yona maatla a setong ya teng a ke ba o tla nna potapote mona kedisoe o nna potapota go finyana ya fela ntho ntate jalo tlo ha e le jalo re bitsa gore ehlile batho ba ehlile thuto e kenele ka nnete hobane motho ha ke re bua ka bohlale ya re bua ka thuto tsona tlamme a hlalefelle hore a ska tlo fuwa ke motho a hlalefelle hore ebe yena a iketsetsang jwale ke bona e le bohlale bo etsang gore ai motho e mongwe ha a tlo mpha kgaketse nna baeso ke se ke ile ka fumana motho a tshwere mangolo high school ena a re ntate ke tswa lekolong ke na le mangolo ke yana a sekolo sa teng ena ke tswa teng ke kopa mosebetsi ka ga ke na le ona ena masimo ke a ka terekere ke yo e teng ha re ye masimong a qala motho ya gandi ba da mosebetsi wa ofising ke ne ke o matlafatsa temo eno fela re tlo bona na re ka thusa ba bang jwang ka yona a qala motho ana go batla ya temo ka ga fela ke na office mosebetsi kwa ke re ka mo go tshwana le ona ona ke etseditse motho e mong le e mong e sa tsotelle na ha o le Mosotho o etse lengolo la di-masters fela jwale mosebetsi ko a le jwele le karanyana fela o tswile ka fogo o tlo hira ena ya bohle kaofela gobana se go le wena o swela motho ha o ka ta fumana nge o kgothaletsa o qala project ya hao e kgolo le tswelle pele ka mosebetsi wa hao o tlo hira ha o ka sheba bagolo ba bagolo mo masebung mona ba ba sebetsana ka ntho ke mane ha ntate Nqoko bo bagotsa batho bana bohle ba bangata ke bona batho ba sebetsa ka tatsi mme ba ile batle le diemahaleng tsena bothata ba gore re tlo fumana bothata bo jwale di re keletsa Basotho gore ha re ha re nka garafa nka peke monyetla kore ga re tseye batho ba tlatla ofising mono e ke leng go yona ha re etswa gobane motho yo wa emong a ka tloa re Blackson ke na le tukela go ke tlhabole ntho a ke tlhabola molao le re Basotho nna ke batla ba e le makgowa nna ke qoke le bile haholo ntate moe motlehle re le bile haholo ka nnete ke la ka bua sethathong ka re ke mekwalaba ka bua ka mekwalaba ke ne ke tshwere ka yona ena ya hore ebe ba le seding la ditaba tse itlosang Mosotho mona le ditsamana tsona ntse re di hlokang tsena he hore o no le tsebetse etsahalang naheng ya Lesotho mo teng ho le hore Lesotho ka jeno ke bana ba tloa Basotho ba tloa mona ba ya mane ha sa lotela le sepolesa tshwere taemane Mosotho e se le pale hore ebe batho ba bana ba ka fetoa dira empa he mamedi ha le mona re fihlile mona mo le ngore taba ka jeno le e hlakile hona le taemane le Lesotho e se le ntho e jwang botjheng bona ba lekala lena le tsamaisang dina le serialong re be mohatla go ke bona mona mmuye motle re tle re boele re di bone ho sane hape e se le ha re phethela beke e tshogotso My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over
email, and messaging.